konuşalım. Şimdi bu peygamberin emri. Şimdi hepimiz Türkçe anlıyoruz. Evet. Türkçe önemli diyoruz ama Arapça, Farsça, Kürtçe karşı. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedun Resulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سيد الكائنات نور الجهان حبيب الرحمن نبي زیشان دریای عرفان مشعل ایمان و صد علم قرآن شفیع مجرمان مفاتح ابواب الحكمه ابو القاسم محمد مصطفى والمجتبى والمرغبى رسلات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ام بدر حمد خودی ای مسلمان دایم پیغمبر آخر زمان او خدای کو هدایت دایمه نعمت خوش دین اسلام دایمه نعمت هر نعمت خوشتر اوه منت هر منت مستر اوه قوم ایمانانی رب عظیم ام مشرف بو بقرآن کریم حمد به حد بو خدای عالمین او خدای دایم دین ببین أمكرنا متى خير البشر تابعي بمقتضى نامور أو خدای مالك ملك عظيم دايم أمير أصل قرآن كريم دين ماكر كامل ونعمة تمام يعني دام أحمد ودار السلام أو خدای بنزير ذو الجلال بمثال بهوال بزوال رازق بدرس فهو معلوم عالم سران قوتي درس دور کار ساز کاری بنده سلطان جان رحم الرحمن لطیف و مهربان آسمان بستوی کر بدید صورت با خال و خطوی آفرید هی بیدار نمجت شاه کریم اهدنا یا رب صراط المستقیم نجم از رجوع خطاتین و ستم لجت احسان و غفران و کرم یا رب ایمان دخال ابدان بني بايرقاء محمد والسلام قال خالد الجناري بالنجاة بعشق وشوقكم ببيجن الصلوات صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا سيد الأولين والآخرين فاطم بردرگاه رحمت يا رسول الله مدد ما بشوقت قافي رحمت يا حبيب الله مدد تو رسول کائناتی افصح اعجم لغاتی تو خدا معجزاتی یا شفیع الله مدد مدد یا شفیع روز جزا
medet ya seyyidel evveline vel ahirin. Allah adın zikredelim evvela. Vacip olur cümle işte her kula. Allah'ın her kim ol evvel ana. Her işi asan eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, her kedefter olmayan sonu, her nefeste Allah adında imdat. Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah mislu kazan. İsmi pakın pak olur zikreyleyen, her murada erşur Allah diyen. Aşk ile gel indi Allah diyelim, derd ile gözyaş ile edelim. Ola kim rahmet kılan padişah, ol kerim, ol rahim, ol ilah. Birdir ol birliğine şek yoktur, gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Cümle alem yok iken ol var idi, yaratılmıştan gani cebbar idi. Var iken ol yok idi, su melek, arşu ferşu aygün hem nuh felek. Sun ile bunlar ol var eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretini izhar edip hem ol celil, birliğine bunları kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolurdu ol hemen. Varine hacet filan sözü çok, birdir Allah, Allah'ın ayrı halık yok. Haşrede gerdinilirse bu kenar, nice haşrula olmaya tamam. Bil Muhammed'dir bu varlığa sefer, sıdk ile rızasıdır talep. Kim dilersen haric cahimden necat, murseli mümtaz için versin salat. Yer dilersiz bulasız oddan necat, aşk ile şevk ile edin salat. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Selatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Selatullah, selamullah aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Evvel andık anı ki evveldir o. Evveline bulmadı hiç akıl yok. Evvelin ol evvelidir bir güman. Ahirin hem ahiridir cavidan. Çünkü hak evvelini bildin ayan. Dinle indi kılayın sunun beyan. Hak Teala neyi yarattı evvela? Cümle mahluktan kim ol evvel ola? Mustafa nurunu evvel kıldı var. Sevdim onu ol kelimi gülüyor. Hak ana verdi mükemmel eyledi. Yaratılmıştan mufaddal eyledi. Andan oldu her nihan ve aşikar. Erş-ü ferş-i yerde gökte ne ki var? Gel Muhammed gelmeyeydi aleme. Tacı izzet ermez idi Adem'e. Nuh onun için bulduğundan necat, dahi doğmadan göründü mucizat. Cümle onun dostluğuna adına, bunca izzet kıldı hak ecdadına. Ceddi olduğu için onun hem halil, nari cennet kıldı ona o celil. Hem dahi Musa elindeki asa, oldu onun hürmetine ejderha. Olmayıp İsa göğe bulduğu yol, ümmetinden olmak için mutlu ol. Gerçi kim bunlar dahi Musa durur, lakin Ahmet ekmel ve eftel durur. Çok temenni kıldılar haktan bunlar, ki Muhammed ümmetinden olalar. Şer'ini tut ümmeti ol ümmeti, ta nasip ola sana hak rahmeti. Kim dilersen hali tuzaktan necat. Mürselî mümtaz için, seyyid-ül saadat için, şefî'el usat için versin selamat. Selamullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Selamullah, selamullah aleyke ya Habiballah.
سلام الله سلام الله عليك ya Seyyidina. Yüceler yücesi hayran oldu o. Nice bin alemi yaradan Allah, cemalin nuruna kurban oldu. Yazı kalemi halk eden Allah, nurundan halk ettin suyu semayı. Nurundan halk ettin suyu semayı, güneşi yıldızı dünyayı ayı, anamız babamız Adem Havva'yı, Adem'i topraktan halk eden Allah. İsmail adak kurban gösterdin, İsmail Adak'a kurban gösterdin, imtihan eyleyip koçu gönderdin, Hacer-i Safa'da nasıl dönderdin, Zemzem'i çöllerden çıkaran Allah. Yakup'un gözyaşı sel olmaktı, feryadı figanı odlar yaktı, kaderi Mısır'da zindan attı, Yusuf'u zindandan kurtaran Allah. Subhanallah, Sultanallah, dertlilere derman Allah. Derdime dem deva ol, derdime ya Kerim ya Aziz ya Rahim ya Allah. آمني قوتي كي ششمة شونا سمر مجح حملة خود نديقة يكسر طاش الششمة هذا من آواز غيب من لتمز جوني هاي پاکیزه جيب ويدي قلت خاتمي پیغمبر آوهان ناسخي حرفا كتاب و دفتران ليد خوني دام ديكتن بعدد انبياء رمز و نشان و سند اولا من ديجي من نورك دي قصر بسرای مجا اكساوي دي مها اول خونه دا هاتو آدم طيبا قر سلامو قلت حمله مرحبا مها دوديا هاتو شيس از ميمنه قلت من نزقين لتا يا آمنه مها سلسي هاتو إدريسي نبي قر سلامو مجده سرحان لطبي مها چاران نح مها پینجا هود هم هاتو نو مزگین دامن پرکرم مها ششا هاتو إبراهيم خليل مجده بخشه من جوي حملا جميل مها حفتا هاتم إسماعيل ذبيح مجده بخشه من جوي حملا ملي مها حيشتا هاتم موسى بافا ابشري مشجنيش ترى يا منا بالمصطفى مها نها هاتو عيسى آسمان بخولدا مجده دامن هاتو سلطان الجهان يا من بشراك سبحان من أعطاك لحملك أبي محمد رب السماء هناك أو كششمة شونج حملة منقلب قلت عبد الله عبد المطلب بابي جربو قلت عبد الله عبد المطلب يا عبد الله قلت عبد الله عبد المطلب با تجارت بچی تا سمت شام مدینه بینه هنه خرمه طعام و دماد آمنه گودک ببی یک زیافت لازمه دعوت ببی عبدالله انوایر و گل عزار مدینه دا شربت دا مرنه و خار عمري عبد الله بيستو بينجسان بوري وكر بيجي دنيا ارتحان شون عبد المطلب واقعه حد وشعبي آمنه بندا معه كان حبيبي من حسكريه من دلي من بودجيا ودنين حسد قدك ممايتين اسمري مماج خلقي كاروان هاتنا بيدان وروح روان دارو بربو ويجرين وساعتي آب و رهنك حسر شعبان نادني قد مهلتي هم ملك رابون قوتن يا كريم يا الله نحبيبي محمد مايتي مالك الملك مزن ضعف جواب چیتر مجبوی خیرا دعبا ای خداوندان عقل مستقیم کس نزان قیمت درایتی هنج عشقا دل ببیجم بردوام شأن محمد السلام و سلام سلام الله سلام الله
عليك يا رسول الله سلام الله سلام الله عليك يا حبيب الله سلام الله سلام الله عليك يا سيد المرسلين والآخرين. از ربیع الاول مها ربیع الاولی شب روشنه 8 شب ورین لحمل آمنه یا نهی زائل جبوجه ترسو عنا یا دهی بو مجده در خیبو منا 11 هم بو غلغل آواز و هم زمزما تسبیح در هند حرم 12 هم هلبو شمال دولتی آمنه ما بو تنه در خلوتی و شبه در کعب عبدالمطلب ما بو تعمیر ارده مقلب آمنه گوت مام تنی به میروژن از دمک ترسیام لرزی هاتم من دی خانی رهنی بو غایت ولی چارجن هاتن رکن منزلی با جمال و حسن نوران قمر حله استبرق و سندس بر لعلی هاتر اوج آوا کوسری زلفی ها ستعن دان عنبری بجنو بالا سر و سیما و شفا مشفهان تخمه عبدالمناف یک لدست راست هاتو یک لچپ یک لپشت و یک لپش من با ادب او کی بون حوا سارا آسیه یا لپش من مریم عمرانیه مریم حسن و ملاح زینبو پال نداو و جبو من تکبو ناگهان بو زمزم و تسبیح و رنگ با لغت حاتم مخالف رنگ و رنگ راست و چپ من دی کواکب تکفرین قاف تا قاف جهان بونه ورین بیک و دنیا من دی بو قرص نور مغرب و مشرق دیت من دور کس که آلا یک دی مغرب دام دی یک لشرق یک لبان کعبه دی امر جبرائیل کر خدای مزین مجددا اهل سماوات و زمین داکتن درگاه میرم کلیک کردن درگاه ایگر ناگهان شاهیان حور و رضوان و جنان غلغل تولید قصر جنتی که دزانی کاروبار قدرتی هاتو جبریل و ملائک فوج و فوج چار کناری مکه بون موج موج ناگهان از تی بودم و ساعته من دیدا دسته مجامک شربته من دیدا دسته مشوشک شربته سیپی و وک شیرین بو وک عسل شیرین بو وک هنگه وک عسل نجوی شیر و عسل بویا مثل من بخارو تیلی چوف الحاج من دایره کشفیخات و بر سرخان یدمن و دمه من بو محمد مصطفى نور جانان معدن صدق و صفا محمد dünyaya geldi melekler tebliğ indi cihan muradına erdi ya Muhammed nurdan Ahmet kıl şefaat ya şefi Allah Abdülmuttalip dedesi hem Abdullah'dır babası, Emine Hatun anası. Ya Muhammed, Nurdan Ahmet, kıl şefaat ya şefi' ruzi ceza. Gördüm göbeği kesilmiş, sünnet olmuş, toz ekilmiş. Nurdan kumda sarılmış. Ya Muhammed, kıl şefaat. Ya Muhammed kıl şefaat ya şefi' ruzi ceza vasfını bu resme tertip ettiler ol mübarek nuru targib ettiler emine eder çuvak doldu tamam ki vücuda gele ol hayrul enam susadım gayet hararetten kati sundular bir cam dolusu şerbeti karşımda tuttu huriler bunu sana verdi Allah dediler içtim ani oldu cismin nura gark
Edemezdim kendimi nurdan far. Geldi bir akkuş kanadıyla ravan. Sırtımı okşadı kuvvetli hemen. Doğdu o saatte o sultan edin. Nura gark oldu semavatu zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Hatta tenalu cenneten ve naima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ve zid ve barik ala seyyidina ve senedena ve mevlana Muhammed بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار ما دمت الليل والنهار يا كريم يا كريم يا عظيم يا رحيم يا غفار cümle zerrat-ı cihan edip seda çağrışıl ben dediler ki ya Muhammed merhaba. Merhaba ey Ali Sultan merhaba, merhaba ey Kâni İrfan merhaba, merhaba ey Sırrı Furkan merhaba, merhaba derman-ı derdan merhaba, merhaba ey derde derman merhaba, merhaba ey cani bâki merhaba, merhaba uşak-ı sâki merhaba, merhaba ey kurretül ayni halil, merhaba ey Kasım Mahbubi Celil, merhaba ey rahmeten lil alemin. Merhaba sensin şefi'al muznibin. Merhaba ey sultan-ı cihan. Senin için oldu kevniyle mekan. Ey cemali gün yüzlü bedri minir. Ey kamu düşmüşlere sen destegir. Destegirisin. El tutanısın. Kamu uftadenin. Hem penahi bende azadenin. Ey gönüller derdinin dermanı sen. Ey yaratılmışların sultanı sen. Sensin ol sultanı cümle enbiya. Nuri çeşmi evliya vesfiya. Ey risalet tahtının sen hatemi. Ey nübüvvet mührünün sen hatemi. Çünkü nurun ruşen etti alemi, gül cemalin gülşen etti alemi, oldu zail zulmetü cehlü delal, buldu bağı marifet ayni kemal. Ya Resulallah bize imdat kıl, son nefesimizde şefaatinle şad kıl ya şefi Allah'a. Selatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah, selamullah, selamullah, aleyke ya Habiballah, selamullah, selamullah, aleyke ya Seyyidel Veliyyin vel âmin. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد لله حمدا كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا يا رب العالمين آمين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم سبحانه وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. İki hatimle var. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف المخلوقات على أفضل المخلوقات سيد السادات حبيب رب العالمين حضرة محمد مصطفى ما دامت السماوات ما دامت البركات ما دامت الرحمة صل يا ربي على روح حبيبك محمد في الأرواح يا الله يا أكبر خلصنا من السقر يا الله يا رحمن خلصنا من النيران يا الله يا رحيم خلصنا من الجحيم خلصنا من عذاب القبر وسؤال المنكر ونكير خلصنا وخلص أخينا المرحوم المسلم المحتاج إلى رحمتك أعني به خير دين بني بالفداء يوم الحشر والعذاب يا ربي بحق حقك وبحق جلالك وجمالك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أكرمنا والطف بنا وارحمنا وارحم أخينا المرحوم المسلم بجاه سيد المرسلين يا رسول الله اشفع لنا يوم الحشر والحساب يوم الحشر والعقاب يوم الحشر والعذاب الله يا حبيب الله اشفع لنا واشفع أخينا المرحوم المسلم يوم الحشر والعذاب اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين تقبل منا بجاه سيد المرسلين يا رب العالمين. Ey 18 bin alemi yokluk aleminde varlık alemine aletsiz olarak meydana getiren Cenab-ı Zülcelal. Ey dağları zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadir-i Hayyu Kayyum. Ey Muhammed Mustafa'ya Allah. Habibim diye işiten, gözeten, gören ve bilen Allah'ım. Ey karanlık gecede siyah taşın üzerinde siyah karıncayı görüp onun sesini işitip ona icabet eden Allah. Ya Rabbel Alemin. Ellerimizi semaya göğe değil, sara ila mekana. Huzurunu açtık, lütfeyle boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat. Hacı kainat, Hulasa-i Mevcudat, Fahri Alem, Habibin emrinin elçisi, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruh banki teybelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rab. Ruh-u Seyyid-i Enami cümlemizden hoşnut eyle, hoşnut eyle ya Rab. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Ruh-u Seyyid-i Enami cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Bizleri bugün bu mübarek cemaatta Mevlid-i Şerif merasimini bir araya getirildiği yarın ahirette ya İlahel Alemin ya Ekremel Ekremin ana babamızla beraber amin amin diyen bu kardeşlerimizin ana babasıyla beraber ve rahmetine muhtaç niyetine mevlid okumuş Kur'an okuduğumuz mevlid okuduğumuz ve yıl dönümü okunan Gülfidanoğlu Hayreddin'in ruhuna hediyeledik vasile. Amin. Ruhunu şad eyle. Amin. Ruhunu haberdar eyle. Amin. Hasbel beşer eğer kabir azabına düşerse okunan kelamullah yüzü hürmetine, getirilen selavatlar yüzü hürmetine, okunan Mevlid-i Şerif yüzü hürmetine, 3 ayların başlangıcı yüzü hürmetine, geçen rağbet yani regaib gecesi yüzü hürmetine. Ki Hazreti Resulullah o gecede yapılan dualar Allah tarafından reddedilmez diye müjdelemiştir. Ya Rabbi o gecenin sırrı yüzü hürmetine. Mübarek 3 aylar yüzü hürmetine. Gelecek şehr-i Ramazan yüzü hürmetine. Yevm-i Ramazan yüzü hürmetine. Sevm-i Ramazan yüzü hürmetine. Ayd-i Ramazan yüzü hürmetine. Makamını Ravzat-ı Miryaz-ı Cinani. Ya Rabbi sen affedicisin. Affi seversin. Affedenleri seversin. Bağışla, affeyle ya Rabbi. Taksiratlarını, seyyiatlarını hasenata tebdil et. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'ten
yapılacak hayır hasenattan ve verilecek nimetten hasıl olan sevabı cennet nimetlerine tebdil eyleyip ruhunu itham eyle. Razıyız ondan, razı ol. Ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin. Amin amin diyen cemaatimizin hane sahibini dünyadan ahirete göçen ana, baba, bacı, kardeş, evlad ve iyal, yakın ve uzak akrabaları. Ruhlarını da hissedar eyle, haberdar eyle. Ata, dede, baba dostlarımızın ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim. Ali Ezvacı Tahirat Ashabimizin ensar ve muhacirlerin cümle peygamberlerine Nizam Resul-i Kiram Aleyhisselatü Vesselam efendilerimizin ruhlarını tavtif eyle. İlahi raf-i kaza, def-i bela için ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, senin rızan için, merhum kardeşimiz Gülfidanoğlu Hayreddin'in ruhu için. El Fatiha. İlahi ya Rabbel Alemin. Ailiyeten 2 tane hatim okunmuş. Oğlu Muhammed Ali, Allah uzun ömürler yapsın. Bana hatırlattı. Ya Rabbel Alemin, ya Ekremel Ekremin. Hasıl olan sevabı o hatimden. Hasıl olan sevabı da başta rızana, Hazreti Peygamber ruhuna bütün peygamberlerimizin, Ali Ezvacı Tahirat Ashabimizin, Ensar ve Muhacir, Aşere-i Mübeşşerlerinin ve hasreten merhum kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz vasiyeti. Kabul eyle. Müşahede eyle. Ya Rabbi, bütün burada bulunan cemaati de böyle hayra ihsan eyle. Ya Rabbi, bu Kur'an'ı, Mevlid-i Şerifleri öldükten sonra bize de nasip eyle. Amin. Amin. Kabul ediyoruz. İlahi. El Fatiha. Allah kabul etsin.